ବିଶ୍ୱବାଣୀ ପ୍ରାତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 85 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1ରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଯାକୋବର ବନ୍ଦୀ ଦଶା ଫେରାଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ କୋପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଅଛ। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭ ବିରକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ କର। ତୁମ୍ଭେ କି ସଦାକାଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହେବ? ତୁମ୍ଭେ କି ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆପଣା କ୍ରୋଧ ରଖିଥିବ? ତୁମ୍ଭର ଲୋକେମାନେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କି ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରିବ ନାହିଁ? ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଦୟା ପ୍ରକାଶ କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। স্বর্গ তোমার সিংহাসন, পৃথিবী তোমার পাদপীঠ। আশ্চর্য মন্ত্রী পরাক্রান্ত সর্বশক্তিমান, যুগে যুগে তোমার শান্তি পৃথিবী মধ্যে বর্তু বলি প্রার্থনা করছু রাজা। আଜି দিନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଜି ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ। କେବଳ ପବିତ୍ରତା ପଥରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କେବଳ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ। ଆଜି ସମୟ ଯେପରି ବେକାର ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେ ଜଣ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛ। ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛ। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଦାସମାନେ ଯେତୋଟି ଘରକୁ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତୋଟି ପରିବାର
परिवार को जीवे जतोटी ग्राम को जीवे प्रभु प्रत्येक ग्राम प्रत्येक परिवार प्रत्येक लोक मध्य से शक्ति युक्त भाव में व्यवहार कर बोले प्रार्थना करुछु राजा। हे प्रभु से उपस्थिति तुम उपस्थिति हो प्रार्थना करू राजा। से प्रार्थना तुम प्रार्थना हो प्रार्थना करू राजा। से वाक्य तुम वाक्य हो प्रार्थना करू राजा। कारण तुम कहीछ तुम वाक्य मो चरण प्रदीप मो पथ आलुओ अटे बोले प्रार्थना करुछु राजा। हे प्रभु तुम वाक्य आलुओ हो बोले प्रार्थना करू राजा। तुम वाक्य पथ प्रदर्शक हो बोले प्रार्थना करू राजा। आज अनेक लोक माने भारत वर्ष मध्य अच्छा जो माने कि पथर परी हृदय कठिन हो प्रभु से वर्ष वर्ष संख्या ईश्वर वाक्य कहले मन परिवर्तन कर पारुना प्रभु। एपाई आज दिन रे प्रभु आज दिन तुम देछ प्रभु आज दिन से निकट ईश्वर वाक्य प्रचार होता समय प्रभु से प्रभु कठिन मन जपरी तरली जीव परमेश्वर एवं प्रभु जीशुख्रीष्ट को घनिष्ठ भाव में विश्वास करें ये तुम अनुग्रह कर प्रार्थना करुछु राजा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु मेडिकल रे अनेक प्रकार रोगी मान पड़ी अच्छा कांदुंट प्रभु अनेक लोक विनष्ट हो जाउछंती प्रभु अनेक लोकों मध्य प्रभु टंका पैसा नहीं प्रभु सुस्थता हाँपाई डॉक्टर को देवाई परमेश्वर ए सब तुम साहाय्य कर बोली प्रार्थना करू राजा। किंतु पृथ्वी जपरी जानिबो जीशु ही प्रभु जीशु ही सृष्टिकर्ता जीशु ही आम सृष्टिकर्ता बोली पृथ्वी जानी पारिबो एथिपाई तुमे प्रभु साहाय्य कर बोली प्रार्थना करू राजा। मंगलमय प्रभु तुम निकट विशेष प्रार्थना करू राजा। आज दिन जेपरी प्रभु तुम सेवा कार्य प्रचुर हो आज दिन में पवित्र आत्मा सदा सर्वदा तुम दास मान कार्य कर बोली प्रार्थना करू राजा। मंगल प्रभु आज आम समस्त को तुम आशीर्वाद कर आज प्रार्थना संपूर्ण तुम्हें शुणी उत्तर दे धन्यवाद प्रार्थना जीशु नाम मागुछु आमेन। प्रिय भाई और भौणीगण प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभेच्छा। आपण मानकु यह जणाई आमे अत्यंत आनंदित अटु कि आपण माने प्रार्थना पाई कोनोसी मुहूर्त रे विश्ववाणी प्रार्थना केन्द्रर टोल फ्री नंबर रे संपर्क करि पारंती। दया करी आमर टोल फ्री नंबर लिखि रखंतु 180027003333। उपयोग समय भाई